Itora-ini ria Mwithigalare wadi-ini ya Njoro, kaunti ya Nakuru, urimi wa njuki niguo mururumo mweru. Makiria ya ikundi 38 cia arimi a uki macokaniriire na guthondeka ngwataniro, na urimi uyu ni ucenjetie na njira nene muikarire wa aikari aya, kuona kuhitukira ngwataniro ya ataramu a urimi thirikari nene na ya kaunti ni mahotete kwamukira githomo kigie urimi uyu. Siku nilienda hii college ya kuchunga nyuki na nikaenda nikatoka na certificate ya kulisa nyuki. Sasa mimi nashukuru sana kwa sababu naona hata mimi nilikuwa muoga sana, na wakati nilienda huko mimi nikaona hata wamama watawezafanya hii kazi. Thirikari ni iteithiriirie arimi aya na 35 o mwatu ukiruta gatagati ga kilo 20 na 30 cia uki, na oho makiamukira indo ngurani cia guthua na kumateithiriria guthairira uki uyu mbere ya ukinyite thoko-ini. Tumeona projection yetu tunaweza pata na tumepata pesa mingi za kutusaidia kwa miji yetu na pia kusomesha watoto wetu. Kuhitukira ngwataniro na honge itiganite, makiria ya maabitha 200 ni mamukirite githomo kigie urimi wa njuki, mithemba ya tutambi turia ugwati, mirimo hamwe na njira ya kuiga utheru miatu-ini ya njuki. They have been taken through trainings in farmer field schools. We have also engaged service providers who are to take our farmers through all the stages of proper good apiculture so that we will improve their livelihoods. We are very grateful for this project because it has brought together our farmers. We do mobilize farmers and then we offer the trainings for this particular project, where we have about 6 groups. Kuringana na Jennifer Bet, afitha ruhonge-ini rwa kugacirithia urimi matura-ini, ngwataniro ya arimi a uki ya Lare ni yamukirite muigana wa ciringi 500,000 niguo kuhota kugacirithia urimi wao, hamwe na mathomo ma uria mangihota gucaria thoko na kuiga rekodi njega cia magetha mao. Zile pesa zimetusaidia sana kwa ule ukulima tulikuwa tunausikia kwa mbali kwamba kupata chakula lazima uwe na kilimo bora. Tafarire no irongoreirie kuguna ikundi cia atumia na mbeu njithi na njira ya kumathondekera mieke ya mawira, kuona biacara nyingi iria mehokaga ni ciathararirio ni king'uki gia corona. This group we are in, we have elderly men and women. We have youth who are involved in good apiculture production. We are grateful in that the community is taking up beekeeping very positively, and that also is very much in line with climate smart agriculture. Kuringana na ripoti ya ruhonge rwa uthuthuria wigie urimi na mahiu guku bururi-ini, Kenya irutaga tani 11,000 cia uki o mwaka. Handũ-ini ha Kameme TV, yetagwo Ngina wa Waduro.